Good morning. Kaya team ve. Good morning katitak na morning class ka kalto. Kalit ya. Lunch break. Lumlut to kani. Di salut to ko lum to ka katitum. Chu tu na hian dar som pati to ma se ma sekolah ini chuang lah Monday ni alum lu tu ka kuah hilum tu ka tu nahan temperature ni 37, 38, 39 don real feel so ni alum to khop me yan lunch break thing pui in tu rin kalet zoya ma se thing pui pok in pe lo alum tu ka o in chu enge hokat ni zan kwa den yang chu dar so ma tanga jing da rian bel thleng kha this is dissertation boy pui khan ka flavor thak thak về rồi tụi có sợi tóc chuan thì rinain alo tama thì tụi te chuan cái dấu trap tụi lên conclusion le discussion khát tiang more bok nó kha cái buổi pi le đó nó in chú thì nên là mình rây đâu nhỉ thì lấy pi tụi hàng xong đó nè lâu là thâu he mẹ skip hạt tôm chuan hay breakfast ai tụi chuan breakfast ai tụi chuan hết I show you for đã kan phê hi breakfast cái na regular thar nuông cái thar này hết sang puya kimile OTT rất là tram kan tihian kan reel hi nge ro trama kan pum pui nge tram anh em ni kan reel tram chan hi shei nom chuan comment ta ro sei ula ni kina reel tram chan mechanism how kina ka lo explain na reel tram lo le mai kan cái tỷ tuổi sống te với là cái tỷ tuổi te cái số to lái hiện thì hiện kan mong mà hiện te lên khel thina kan college campus thôi hiện mà se với chú ni zan te kan meng rei boxia cái khel lo menga juice kan vein dok do na tiếng hiện juice center hi mà fresh the me man juice an thei eng thei po watermelon don fo ti te apple ti te grape ti te kha ho kha an sora an inhal thita fresh mà engma preservative spot 11 tu chu hrisela tu kan indona hian kan college campus a hian tian football ground a hian tian goal te an khel thina goal lian hi chiat avangin juice chu an ina sabinai oh my god shema don hai Rakita Roma and Robina and thinlung vota tian laya hian i juice in chu teng han so thina me juice center hian chon kan soi khan heta hian alo in khian bol boka okay an nuam ko me tlai len ani chu tlai len tu mo ni om ve tu mo ni la tu mo ni te tu na sa thiam jong lawa tin soi nga tian vlog ki kala end don lo zan lama kala boy pui chacha ka thesis dissertation ka continue le nga chuan chumi a chuan vlog ending kan sim an ya I used to be a heartbreaking
car run knocking knock when the lambs are ticking talking talk something to be able talk second shallow can on down biết đang anh này nghe cái mà sao phong lên sửa chết mặc tôi này hiền有中到度hey ini dong kasih chết đó tất nhiên in buồng hiền hey ngầu giống giống hi cái thì phải cái hong lẩu mẹ à mình puitu sauce sang puya chuan khu ta quân la ro zo la quân tu na quân PUBG khel mẹ à tiền kan lecture pakhatin at thesis bukami pakhati em hi reference a min pantira to do assessment of impact of structural education regarding tobacco hazards among the adolescents of selected pre-university college of Gulbarga city nita hetiang to hian anxiety and depression tung chang vel study ka neya chuan ka result bo positive a ka hypothesis kha anta hemi chung chang hi mal dewin karon soinga chuan zangina hian ka zawanga I tuna voina ka thil ti ho zong zong kha I ha tha ve me ma setian mor ka bok don ta mai chu nia lawmthu han soi tam tak ka doa masapera chuan do ami to thanks for the Grammy Oscar te me ka o nataga kemi thesis ka ti chuga mit puitu tam tak te chunga lawmthu ka soya ho sang social sang pe chon rem mi ti te I Christy ti te ST a Peter Peka o kha ho kha ania an fele me ma min puina sa chon practical zia ka ni practical tai ma la mai chuan CCLI 2 assessment of impact of psychoeducation regarding anxiety and depression among the adolescents of pre-university college in University 2 kazawa chuan khan ka thesis ka submit nga natu ka check dia nga kan HOD chuan diglolai den natu san siam thaleng voi khat chuan ka siam than zo nuwa printing during ka dia nga hetiang hian copy anxiety siam ka la chiang law chuan wa ni do copy ru ka siam ka zo celebration hello lam lo kang hey next video mulai don dia nah kamera ko iro aro